sadean apa? Pakaian. Oh, pakaian. Serbet-serbet pinten? Ini 5.000. Oh, 5.000-an. Katok-katok? Katok 10 trun ngenten, sing niki enten 5.000. Oh, enten 5.000. Kula tuh Mas Andrian nggih. Oh, nggih. Nggih mengke mriki. Iki lho langgananku mas-masan. Pak, pesenan kalung kula sing 15 Oh gram. iya, Nggih. yang bagus, Nggih. yang besar ya. Nggih, 15 gram. Ya, yang ini aja. Ini besar, cantik. Amit. Niki 15 gram. Ya, 15 gram. Pak lek beli tem mriki potongannya pripun? Hanya 5.000, 6.000, 7.000. Hanya 5.000 per Kalau gram. yang ini nggih, kalau yang ini 7.000. Oh, kalau yang ini 7.000, Iya. berarti potongannya per gram 5.000, 6.000, 7.000. Iya, betul. Sama wanci-wanci napa? Ajenge butuh yatra damel didol ngoten jualane Ya nggih ke sini, mriki. ya siap ke sini. Nganu Pak, napa tangga-tanggaku tak omongane ben padha tuku rene. Lek arepe rewang, Ya, kemek-kemek ngene tanggane ben obong panas Ya, dodone. ya, ya. Jajal Resip sik. istimewa, Istimewa to, Pak? dijamin awet. Iki tanggaku ki lek rewang-rewang ngono kan mesti nyawang-nyawang kok ngisor kon dhuwur ngono lho, Pak. Pantes to tapi digirewang. Yo, jas ono aurane yo full. Kancamu Lebih dari ya, 100% keluar ya aurane. Ini posisinya ada di pasar? Di Pasar Wates, dalam Pasar Wates. Dalam pasar Wates namine? Namanya Pak Mistar, Nggih. bidadari slipper. Oh, bidadari silver. Ya. 1 gramis 35.000 sama Nah, 25.000 ya. Cantik banget, istimewa. Ambil satu. Ya, Ambil satu suratnya. suratnya tadi ya ini.